Nyuma ya aciari ba cukuru ya primary ya Rwarera wodi-inĩ Ruiru Rwarera kuthithia maandamano bakiuga kuri itonga bikwenda kuiya munda jwa cukuru iu nandi naro MCA wodi iu na maabisa bangi ba thirikari kaunti ni bakinyite cukuru iu na gwika mucemanio hamwe na bodi ya kurungamira cukuru iu ni bekirite wirane bwa kuthingatira untu bubu na gutigira munda jwa jutekuwa bakiuga bagaikio untu bubu koti kienda gukaria kithaka kiu. Nyuma ya aciari ba cukuru ya Rwarera primary kuandamana ntuku ya igoro bakimeneire mwitongo umwe uria baugite gakwenda kuiya kithaka gia cukuru nandi aciari baba ni bekite mucemanio na atongoria nteri hamwe na MCA wa Felix Kithinji na aria bataririte mendekithia jao jagie kithaka kiu. Rwarera primary school ikibwiri kurungama uria kibati na bonge tukiugaga atuo tuthanga kinya tutigirana no ntuntu tukumenya imbia tubangirite kake baebero tutigwo twinka na barenda gwikira aja no turaregere no ntu mapu ne to te konere ariko eje straight line yetete mwanka na ariko na nde kwa ubatwe kiwanja gieto mweshimiwa gite na kona ithano cieto ni nyake na tugaitirwa kiu tukuwa tunganiri na nde ngoria thirikari atiri imuntu gakua kenda kuthike skuru ya Rwarera thikirwa mweshimiwa imuntu gakua Rwarera kenda skuru ishughulikirwa please tuthiririe thine baba once and for all skuru ni tero munda jwayo itonenkerwe taito na mantu jairo jakinya muthia kwenda haki yetu tushughulikirwa munda jojungwa tumenya ijwao bao barandi bejete bathima na twina record ng'ani ofisine ibathimire munda cukuru na jwa thurano na jwa muthuri magana ni mucemanio juria jukuri na atongoria mwanya kuma thirikari ya kaunti ya Meru bagiikira kari wirane bwa kuthingatira kioto na gutigira kithaka kiu gia cukuru ni gikuona title deed ni kenda kurigiria kwagagua nama Mheshimiwa Kithinji wa tene na ngabana thine wikathira na gwikira nkuboromba tubaigikeni ti sawa twakaria Mheshimiwa wetu Kithinji twakaria ngabana twakaria mwalimu twakaria mbondi ya cukuru no ntutware gokaria antu bau bakara nthi bathingata na mantu jau thina itithira kira kwenda obwira kuma bwatura kuthurana kuma Rwarera rwale thina iu munda jo batwire kuria inande yeto kinya mwisho no ntonande batongete ora muno makabisa batongere ngavana atwire karinto bya mwingi nuje factory ya Ruire ni endagwa yonde na kamithia karandiru ndiguru yu gatwendia factory na tugane lakini nuje na thiririe thina ria na nde MCA kuma bakugwata na MCA bwana Kithinji bakaije kabe na kirumi gya kurwa na into bya mwingi na ibamwite bititongwa no ntore ntetekeria bwana uni ntethuri ndekigua kana turi beto ntethuri ndekigua nthuri kenda mbutetera itokware ano mumbira munda jo miaka 52 iro twanenkero munda jo na aruiro muntu ajita kugijo na gujo tumakia bunduki twatekire ru beto kaburigua ru beto itogwetekaniria munda jo twajukaria ndabo to tukona muthenya bukaumira itogora ru beto so ndauga atiri no timbije kanyomo na tumite agent ba waja neterwa atiri munda jojo ijo skuru naro na rojo na uke jo skuru erwaire itogora ru beto na nkondo bwashu ndere pie okwa kinya kimwe utiko kigeta bunka kende wathanine bubu MCA Kithinji ni aria augite nandi ni barikite na kugwatanira na ngabana Kawira Mwangaza na kwambiria nandi wonthe uria wina ithuganiro kuiya ithaka bia mwingi na ithuganire na gucango genge ya kurita jonto bionthe bikambire kuthingatirwa kinya Islamic ira yetire na bantu ng'ania barabara ariku kankondo bwire gachoka itogora ni beto nekire gochoka bira bararite miaka 5 batura kugambira kotini namba ba miunda ndeto bathiria bonthe tesa sawa na mtu ara agwatirite ngugene na itanguge wote nguge guchetha na miunda ya antu one nkugo u no ntochetha na nguge na miunda ya antu ata tutikania bwega area manager kithaka kia antu ikirekanwa kio urethirwo nu kithaka kia antu ikirekanwa nai kam mtu mombo kurukana babe tubakuthomera ru ibeto na areta muchetho kinya jo tugeta aju so antu beto unde ndo bwikira power na mbure tija gwaki kinya ngugitu jitobutera Rwarera tesa sawa na ara barabara ete aringithwe gitara karembe nkathithia ate barabatona roje gitara karembe bakathithia ate ana barabatona ambassador cha county no ntote cio bona thaiji bokathithia ate itokora no ibeto na ikio ntonko bwira ngavana ni nani
na ndatiga kwa ngavana ni nani na ndiraugire ndenda kurwira kawira utuko na muthenya itokoro ibeto ndenda kurwira kawira utuko na muthenya kinya jakarwoja jakari kana jakari uoni ndiratangaza ndauga ngatwika njeci kawira mwangaza miaka iu 5 na miaka iu ingi 5 ntumbie twachoka na kawira nkiripotera Beru TV Juma kuma Rwarera gicigone kia Buri mbita mawira kerigia.